n'ubundi dukomeje na gahunda yacu yo kwihugura cyangwa se kwiga ururimi rw'Icyongereza. Fasha aka kanya ngo nshimire mwe mwamaze gukora subscribe kuko ari inkunga ikomeye cyane mwaduteye. Nsaba nawe utarakora subscribe ukaba uri mushya ku YouTube channel, banza ukore subscribe kugira ngo tuzagira isomo na rimwe rigucika muri iki cyumweru. Nk'ibisanzwe dukomeje na gahunda yacu yo kureba uburyo ushobora kumenya Icyongereza wifashisha mu buzima bwa buri munsi, dore ko ariyo purpose cyangwa se intego nyamukuru yo kwiga Icyongereza, no kugira ngo tugikoreshe ku kazi, tugikoresha aho tugiye mu mahanga, tugikoreshe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero dukomeje na challenge yacu yo kugenda tureba uburyo ki ushobora gusubiza ibibazo biri common cyangwa se ibibazo dukunze guhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Mbibutse ko hari n'agatabo kunyemera. Rero uyu munsi dufite ikibazo kigira kiti how can I help? Ni gute nagufasha cyangwa nagufasha gute? Narakubwiye ngo byose bise muri Icyongereza biterwa n'uburyo uvuga Ikinyarwanda ndetse naho wize primaire. Okay, munyemere rero tuze guhera ku bisubizo bya mbere. Turaza gusanga ikibazo cya mbere ari how can I help? Ni gute nagufasha? How can I help? Iki ni ikibazo umuntu akubaza igihe umugannye. Igihe umugannye ndavuga iki? Reka dufate urugero, ugiye muri hoteli, ugenda uri gusanganira uwo bita umureceptioniste. Okay, wa muntu ukubwira amakuru ya hoteli, abandi baba bicaye imbere. Ubwo ashobora guhita akubwira ngo how can I help you? Nagufasha gute? Wowe no umuntu wa mbere wahana iki kibazo ushaka kukibazwa. Aha kabiri, ugiye nko ku murenge ushaka kukubaza uti twagufasha gute. Aha gatatu, kwa muganga ushaka kukubaza uti twagufasha gute. Aha kane, mu isoko bashobora kukubaza uti twagufasha gute. Ndakeka muri kugenda mubyumva kuko murasobanukiwe cyane kundusha, muri abantu babahanga cyane. Rero iki kibazo ni ikibazo ushobora guhura nacyo ahantu aho ariho hose. Ujyanye n'umwana ku ishuri, umuherekeje ku ishuri, bashobora kukubaza ngo how can we help you? Twabafasha gute? How can we help you? Twabafasha gute? Urumva yuko rero iki ni ikibazo ukwiye kubuzi uburyo gisubizwa anytime bagutungusha ikibazo nk'iki mu Cyongereza, ukamenya ibyisubiza. Tudatinze reka tunyarukire ku gisubizo cya mbere. Igihe cyose uzabajijwe ngo how can I help you? How can we help you? Igisubizo cya mbere uzavuga ngo I need some money, mu gihe umuntu uri kugana umukeneyeho amafaranga. Igihe cyose ukeneye ubufasha bw'amafaranga, umuntu akakubaza ngo nagufasha gute, ushobora kumubwira ngo I need some money, nkeneye ku mafaranga, ko urabona ibintu ntabwo bimeze neza these days muri iyi minsi. Okay, undi ashobora kubaza ngo how can I help you? Bitewe n'ubufasha ukeneye, ukamubwira ngo I need some advices, nkeneye inama. Mbibutsa ko muzakura ijoro ruri hagati ya advices na advise. To advise no kugira umuntu inama, advice ni iyo nama nyine uba umugira. Advice act as a noun. Okay, murabyumva. Ubwo rero nk'ahambere tuze ngo I need some money, hari money cyangwa hari advice, ushobora gushyiraho ikintu cyose ukeneye. I need some respect, nkeneye ujye unyubaha. I need you to be honest, nkeneye ubinyangamugayo. Okay, nakubwiye ngo ibi ntago ari ibisubizo 100% by'ibyo uzasubiza, ahubwo uzasubiza iyi ni formule, uzasubiza bitewe n'icyo ukeneye. Okay, tugere kuri gatatu, how can I help you? Nagufasha gute? Igisubizo cya gatatu ushobora kuvuga ngo do you have a coffee? Aha, iki nacyo ni ikindi kibazo ushobora kukubaza igihe waba uri muri kantine cyangwa ugiye muri cafeteria cyangwa ugiye mu kabari, bakabaza ngo how can I help you? Twabafasha gute? Ngo do you have beer? Mufite inzoga cyangwa mufite byeri, biterwa no kuyita. Okay, do you have coffee? Mufite coffee? Yakubwira yego, agahita ajya kuyizana. Simple as that. Simple as drinking water, biroroshye nko kunywa amazi. Munakoza ngo how can I help you? Do you have coffee? Do you have food? Do you have potatoes? Do you have ubwo ni muri restaurant. Do you have spaghetti bolognese? Okay, hari umushuti wanjye wanyemereye kuzajya kungurira spaghetti bolognese. Okay, nareba iyi video azahita yimenya. Okay, ubwo murabyumva uburyo ki ugenda usubizamo step by step. Muze kunyemerera tugere ku gisubizo cya kane, how can I help you? Nagufasha gute? Ushaka gute musubiza ngo I am looking for pasta, ndi gushaka pastel. Ndi gushaka pastel. Ngo ngwane nk'igihe ugiye ku rusengero bakaba bakoze twagufasha gute, ukabwa ati ndi gushaka pastel, ubwo ngiye hari batajya kumukurebera. Iri somo muri kumva uburyo ki ari ingenzi, ugatajya kukurebera pastel bakamukubwira atari umukristo ugukeneye. Okay, the fifth question, the fifth answer cyo igisubizo cya gatanu, how can I help you? Ni gute nagufasha? It's okay, I'm good. Nta kibazo, meze neza. Okay, aha ni nk'igihe umuntu ashaka kugusanga wicariye ahantu
umeze nk'uwakubiswe n'isi cyangwa se ibibazo by'isi byagutashye, wicariye wipoye wifashe mu mutwe, umuntu avuga ngo nagufasha gutwa, ngo it's okay, I'm good, nta kibazo, meze neza. Aha ni igihe nta bufasha na bumwe waba ukeneye. Please, nusubiza umuntu gutya bizavuze ko nta bufasha na bumwe ukeneye, urihagije, umeze neza, you are good in shoes. Mbibutsa kuguma ukareba iyi video kuko ku musozo dufite homework nk'ibisanzwe, kandi kuwazisubiza mugenda mubona ko ari ibintu byiza cyane. Homework y'uyu munsi iri challenging, irimo akantu k'agatrick ukuntu somehow muraza kuyibona. Okay, nizera ko utarakora subscribe amaze gukora subscribe, kuko system twigama ku YouTube channel nta handi hantu uzayisanga, ni ku YouTube channel gusa uzasanga twiga gutya Icyongereza mu Kinyarwanda, Icyongereza kiri pure mu Kinyarwanda kiri pure, ugasobanukirwa biri pure, ukavuga biri pure, ukaba umuhanga biri pure byanyabyo. Okay, muze kunyemera dusimbuke no ku bindi bisubizo. How can I help you? Ni gute nagufasha? Igisubizo cya gatandatu, I need an appointment, nkeneye gahunda. Aha ni nk'igihe waba ugiye kwa muganga ugahura na secrétaire wa muganga akakubaza ngo ni gute twagufasha, kumwe ngo nkeneye appointment yo kuzaza kuvurwa wenda amenyo. Murabizi abantu bavura amenyo cyangwa se abantu mukunze kwivuza amenyo, nk'iyo ugiye gushyiramo appareil cyangwa ugiye kwivuza ku yindi service y'amenyo, bisaba booking cyangwa se usaba icyo bita appointment. Bamara kuguha appointment nibwo uza kuri appointment. Appointment ni ukuguha umunsi uzitabiraho icyo gikorwa, cyangwa se umunsi uzahuraho na muganga, cyangwa se umunsi uzakorerwaho igikorwa runaka, no bita appointment. Rero ushobora kujya ahantu bakakubaza ngo how can we help, twagufasha gute, ukabwira ngo I need an appointment, nkeneye gahunda. Okay, appointment ushobora guhita kuvuga ngo uzagaruke nyuma y'icyumweru kimwe. Murabizi hano abantu baba bakomeye, ugiye kureba bagwa appointment igihe uzaza kubarebera, ndavuga harimo nk'abapasiteri nk'abagitwaza, harimo abantu nka bahize excellence Paul Kagame, aba ministry, ndetse n'abandi bantu bagiye bakomeye. Ugiye kubareba bagwa appointment kugira ngo uzahure nabo. Appointment ni itariki baguhereza igihe uzazira. Aba bantu bakaba banditse ahantu yuko icyo gihe uzahura nabo, bakasiga uwo mwanya. Ubwo ngubwo rero nawe niba ushaka kuba umuntu ukomeye ku buryo abantu bazajya bahura nawe ari uko basabye appointment, you should work hard, ukwiye gukora cyane ukabigeraho. Dore natwe niyo nzira turimo. Okay, munyeme tugire ku gisubizo cya kane ushaka gusubiza kwaje ngo how can I help. Igisubizo cya kane turaza kwasanga where can I find a restaurant, nihe nabona restaurant. Ni hano ni nk'igihe ushaka kuba uri mu nzira, muri mu nzira ugashaka kurangisha, ukabwira umuntu ngo excuse me, umuntu agahita akubwira ngo how can I help, ugahita umubwira ngo where can I find a restaurant. Ubwo ahangaha ni nk'igihe ushobora kuba waragiye mu mahanga utazi, batavuga Ikinyarwanda, ukajya ukoresha Icyongereza gusa. Hanyuma muri mu nzu uri kugenda ugashaka kumenya ahantu hari restaurant ngo wigire kurya wumva ushonje, ugahita uhagarika nk'umuzungu ukamubwira ngo excuse me, akakubaza ngo how can I help, nagufasha gute, ugahita umubwira ngo where can I find a restaurant, nihe nasanga restaurant. Okay, cyane nabona restaurant. Ku munani ni kimwe n'ubundi, umunani n'ubundi nabwo urasubiza ngo where can I find a museum, nihe nasanga inzu ndangamurage, nihe nabona inzu ndangamurage. Okay, ku icyenda urabona ko turazwasanga igisubizo kivuga ngo how can I get to the airport, ni gute nagera ku kibuga cy'indege. Urumva ko byose ni ukurangisha, bivuze mu magambo make. How can I help you ni interuro umuntu ashobora kukubaza ku bufasha ubwo ari bwose ukeneye mu buzima, yaba ari ukujya kwa muganga, yaba ari ukukora iki, ku bufasha ubwo ari bwose ukeneye mu buzima, umuntu akaba yakubaza ngo how can I help you, ukamenya uburyo ki uvugamo ubufasha ukeneye. 5 kuri 5. Ku icyenda turazwasanga icyenda twarirebye, turaza kugera ku 10. I wanted to withdraw. Aha ni igihe waba ugiye muri banki bakakubaza ngo how can we help you, cyangwa how can I help, ni gute twabafasha. Hanyuma muri banki ugahita ubabwira ngo I want to withdraw, ndashaka kubikuza, bagahita bakusaba ibisabwa, hanyuma ukavuga amount cyangwa ingano y'amafaranga ushaka kubikuza, bakakubikuriza. As simple as that. Icyongereza kiroroshye as long as ukigishwa n'umuntu ubizi, ndetse akakwigisha n'ibintu by'ingenzi. Simvuze ngo abandi ntibabizi, nabo baba babizi, ariko hari igihe umuntu akwigisha ibintu bidakenewe, ugasanga umuntu ari kukwigisha nka adjectives, nka articles, ngo hari ibintu dukeneye. Buriya dukeneye ama verbs, dukeneye ama vocabulary, dukeneye uburyo bubaka sentence kugira ngo umenye uburyo bubaka interuro yizewe kandi ishyitse, kandi ukabasha ku expressinga cyangwa kugaragaza icyo ushaka at the moment, mu gihe nyacyo, kandi bitakuvunnye, cyoroshye. Tugeze kuri homework rero. Homework iragira iti homework, what makes you happy. Iyi nteruro sinyisobanura, munayisubize kubera yuko muri leso cyangwa mu isomo ry'ubushize twabonye uburyo ki iki kibazo bagisubiza. Noneho wowe mushyashya kuri YouTube channel ugenda urebe iryo somo ry'ukuntu ikibazo wagisubiza, ndetse usiga unakoze subscribe, ndetse noneho ndavugana nawe umaze iminsi wiga. Subiza iki kibazo muri comment, what makes you happy.
Okay, turabakunda ku bantu mushaka kugura